Ruyung Cirong ni tete ruyung awan mai rung selesai hitong. Hello para rawan khub lei sibon ya pi baro te mentak singi ngapoi biang hang ne moklot damang fisik pon te ngapoi ne do men step mentala prawaji mentok singi ngawan steng singi ngayo san gilo te mentapat baro singi kermen mangan yo sibon kambun mo perlok te sa tiba kwa pan lei yakne kapung ru ngan bo na on bar phone akane screen te sa phone i trai pung ngan bo number phone sing trai pung ngan po screen mo kublai sibon sana First boni kelempat lah bayok pen ini. Kop nanti.
si ing met ngecerok met semen urna hah gimana dung wis kedong nih bisa ini dah ini Dengan palat mat lawan asam lawan do asam dere de barim ni dere tumai ni yang ni asyik ada kata dah ha đi đi ha tông tốt đi mà thôi không phải tay chứ là mò đi vào mò tính kilo Takut tisu pun iya sekarang. Sesang coba nggak open im tangan nih ya teman. Last that last watch this not on the top ya pun sangat that last that ini hendak coba dan strong ni deh yung bukan med rung selesai hitung ni hết rồi. Ủa yên từ đông là cái tiền này, ủa là từ đông là cái tiền này. Cái gì là chút ni ở đây à trên ali chừng vào mà ngọ con nó này
Kodok kan ya dok langti dulu. Ini. Tentang apa sebekut kuai ini ha. Damang fishing pond. Dah sengi tengah kuai baru sengi. Tambah kerkom dait kedok te duna. Sudah badat bahe kena kilo. Lambun sini. Kilo citeng dang bun tiga tan citeng tan kilo dan kapori di baro dan kapori di baro lagi kilo citeng dan dapat sang tugas kan lagi dan nak kata nak kan oh habrak saya tong lantai mana lagi cabok pasti tu ha bat nanti buat ada umbu nanti dia umbu ya bu itu umbu ini apa capok lupa nanti tapi jangan dan yang tahu